Biyag ti tao. Melody anak, nakasukat kan? Wananang. Naisagana kung tibalon mo anak ko. Ingkaagiskwila, wan. Wananang. At damot tantay danong mo dita, wan. Kantay meriendam akamute, at daamin nandita, oy, wan. Wananang. Thank you, ha. Alamapan ka nanak ko. Tapno saan ka amala daw iti pagadalan niyo. Ingkaurayin ng dagiti kakadwam iti arubayan. Tapno adda kadwam amag na ama panagiskwela. Sige, mapanak nga rodan, nanang. Intayo mga nen. Wan, mapantayon na. Oops! Saan da ka akadwa amangan, Melody? Ha? Apay, anyat sidam? Kwa, ugot ti kamuti, Laika. Yaks! Kadiri. Dagijay padam abulbulong ti sidana ti pakisangwam. Di ka makisango kada kami, tanaimas ti sidami. Pasig akarne ti sidami. Sige, ingkay jay, ha? Nagbangsit ka pa imat. Naimbag lakit din ata ada ugot asidak ita. Idi kalman, asin laeng ti sidak. Ngam ita, andan ugot. Ay, Naimas ti mangan nada sidaan. Pinagimas ti sidana. Uri sa anda kakayat dalay ka akadwa, ayos laeng. Tamabsugak matlata nga uray awan kadwa ka mangan. Melody anak, pasensya kan Ngamjak ka ba ulan timang paadal kan ka iti kolehiyo anak ko. Sapay kumata maawatan na anak ko. Amumat asisyak laeng amang isaksakad iti panagbiagda anak ko. Kayat ko ti makaeskwela, nanang. Ay, anya nga rod nga'y taramidan ta anak ko. Awan mo't mabalin a pagutangak diti lugar tayo. Uray kasano ti ayat ko amang paadal kan ka. Ngam awan mo't nga rod mabalin ko anak ko. Nanang. Iso nga agsardeng kapay laeng nga agiskwelawan. Agurnong tapay iti pagadal mo. Tulungan nak nga agtrabaho, tapno makaurnong ta. Okay laeng kan ka, anak ko? Wanan nanang. Damag kong agbirbiro kanu ni Sergiano iti katulong da. Padasag man dagaplay kadakwada. At dati anak na iti paraangan da. Ay, Laika, balasang ka. Ha? Apay? Adda ka din ni Papa, balasang ka. Apay ni Papa? Umutang ka? Ha? Awan maipautang na kan ka? Ta saan nga agpapautang ni Papa? Kadagiti mamirmiraot akas kan ka, nana. Ha? Ay saan? Jak umutang, Laika. At dala ko maibagakin kwa na balasang ka. Mabiit na ang tayabak. Di ka umunag. Tabawal ti dungrit dito'y balay mi. Ha? Ay, nagsupla damot dayta kaadalan ti anak ko. Nagalas ti panagsasauna. Masaya tay may kami na. Talaga kasapulan mi ti babaw ng ti balay. Ngamin, nakiasawan ti sigod na babaw ng mi, kahit saan na nagsubli. Ay isya kun asar ti alaan nyo nga agkatulong kada kayaw. Sige, kan mangkita ka man iti may sapay akadwam. Duwati ka sa pula ka babaunan. Tande, marigatan ka no awan kadwam. Nalawa to'y balay adalusam. Adamaya ba makadwam? Kwa, jay anak kun Sergiano. Manutawan na. 17 na, sir. Uping pa ya. Jagtawan iti 18 pangato Tane, narigat no minor de edad. Amang ano madaksanak. Awan mo't lang amin ar-aramiden na ijay balay, sir. Saan nga gis eskwela? Saan, sir? Tadyak pa'y na enroll, tawan pagadal na.
Anya. Ayabam to dito'y balaman. Takasaritak to, ha? Ha? Agpaiso, Sir Jano? Pagadalan da kiti kolehiyo? Wen, balasan ko. Ano kaya tiyo ti kondisyon ko? Nga ikaroyo iti inam, ti panang paadal ko kan ka. Ay, uwan, sir. Mayatak itid ay ta. Ay na, kay kayat kun sir. Tapno makaadal ti anak ko. Agyaman ako na kada kayo, sir. Awan na nyaman na. Basta say-saya atem ti agadal. Tapno saan na masayang ti bannog to inam. Wan, sir. Ikari. Papa, apay ang pagadalin nyo day a melody. Ha? Nagswerte matan ngay no kasta. Iha, ikaro ti ina na ti pangpaadal ko kan kuana. Kat, dito'y balay nga agnaad ni Melody, Papa? Wen, stay in da iti ina na kas babaunan. Anya? Sana libre ti gastuek apang paadal ka ni Melody. Bayadan ti ina na anak ko. Hello, Mama. Bagbagaan nyo man ni Papa. Apay, iha? Adda ngamin kayat natulungan nga gadal. Anak ti babaunan. Aniya? Ay katbayamano kas tati kayat nakaramidan. Awan bibiyang ko dita. Apay kasta kayo, Mama. Tunggal aday pulong ko may papankin ni Papa. Kasta ka na yun ti isungbat nyo. Awan bibiyang nyo. Ay na, makumi-kumakiti trabaho di job road. Ato, ti pa ka-stress ak ditoy. Isa mabalin ka di iha. Di mo na yunan, ti pa naka-stress ko. Please. Sige nga, Rod, Mama. Sige, tanay. Ado, paramidak. Bye. Bye, Mama. Aping ngamin apilitam ti agadal. No awan pagadal mo, Melody. Ha? Agraraman ka matanya. Kaya't kumati makalpas iti panagadal na, Laika. Ay sus, nangina ti mabayadan iti college. Agkatulong kalat na nakanayon, may mayat pa eh. Adamat arapaap ko iti biyag, Laika. Kaya't ko atulungan to ni nanang ko. Tasyakla ang ti makatulong to kan kuana. Agraraman ka mat. Para lang kadagiti baknang ti makaadal. Saan para kada kayo amamirmiraot? Papa, di yung lipatan di allowance ko ha? Neh, kahit itid kulay di kalban iti allowance mo ah. Sa baliday di Adda pangusarak iti kwarta, Papa. Gumatangak iti jacket ken bag ko. Kagat-gatang mula iti kagawaam, idi na panalawas. Naumaak kadagi jayan. Anya, makalawas lang naumakan. Sapay nagngingina dagiti gat-gatang nga makawas mo. No nangina, original. Napintas, Papa. Ngam no nalaka, lokal. Jakla pagan ano ti agaramat iti lalakaan na gamit. Suruam ti aginot. Saan anasaya at tinabarayo buya tao. Estudyante ka pa lang, hanggang grabin, ti panaggasgastos mo. Ay na, Papa. Di kay kadi madanagan. Tainton may sa akton a doktora. Siyak tumutun ti mangtad iti kwartayo. Kan bayadak tong amin agastos yung kanyak. Tapno awan maibagbagayo. Saan man na day tabayad-bayad ti pagpagamlay ka? Tikit di panagadal mo ti into na rem. Agadal ka ana imbag. Kat, anyat inalam a kursom, agra? Ha? Oh, apay, di mo kaya ti awag ko kan kang agra? Punumat nga agra ka. Agra naman. Laika. Anyat kursom ko na. Kina maestra, Laika. Sika, anyat inalam a kursum. Kina doktor. Anyat serbita kursom iti kursok ngay. Naimbag ti kurso ka. Tapang mayaman. Sika ngay. Saan na balen Tinapatag, makalpasak iti panagadal ko, Laika. Makiasawa ka kit din. Say-sayangam la ti kwarta ni Papa. Ha? Yala anak man kit di ti meriendak. Mabisina. Uwan, Laika. Di mo man sang kabalikas tinagan ko.
Apay, close taya. Tabas tabir nga birngasan naklatan. Alan, darasam tagunay. Taadda pa'y ipaaramid ko no madamdama. Oh, adtoy anak, ipadas mo. Umanay kan ka. Nangalaan niyo iti dahi abado kan bag. Wow, nagpintas mo tandag ito'y nanang. Inikanak ni Sergiano iti kwarta kanak ko. Kat napang ko gatang iti wagwag abado kan bagmaw. Ala, nagpintas mo ti ginatang yun. Amaw no sagmamanod kita anak ko. Manungay nanang. 35 day tabado. Kun iti laeng day tabag. Oh, ala, natsambaan yung aruda nanang. Uy, type ko launay ti ginatang yo. Masukatan mo't langan di bag ko. Thank you nanang ha. Awan anyaman na anak ko. Basta gadal ka na imbagwan. Uwan nanang. Kat numakalpasak ton iti panagadal ko. Saan kayon to napagtrabahuan? Tasyak ton tagtrabaho. Para kada kayo. Adto yung tigatas mo, Laika. Idi sumlat ta di talamiseta. Uwan, Laika. Nagragsakan sa ita Melody. Apay, anyat pa karagsakam. Awan, Laika. Anyat pa karagsakam kunak. Apay anaisem tirupan ita. Kuangamin. Kabarbaro tibado kan bag ko. Usarak inton bigat no mapanak ag klase. Apay, sagmamano tibado kan bag mo. Saanan anas ka na mamuam, Laika? Kababain. Sagmamano kunak. Ay, kwa. 35 tibado. Kan 80 pesos tibag ko. Natsambaan nga ron ni nanang ko dagi dya agamit ko. Anya, dayta ti pakaragsakam Melody. Ha? Yaks! Nakalaklaka. Ha? Grabe ka man. Nagrabaw gayam tiraragsakam. Ha? Kunak man lano 3K, wano 5K ti balor dagita. Ha? Nonsense. Hay, kas kalaubing. Siguro, no gumatang ni nanang mo itilalakaan at tsinelas, kas taunay aragsak mo anya. Kat uwan alay ka. Kasta kami ngamin amamirmiraot. Tay di ubing kami. Wano ubingak. Danda ni Jack pa'y makatsinelas. Kan amumot asako ti bag ko idi. Wana, amok dayta. Nagmursang asako ti bag mo. Uwan lay ka. Iso nga ita makagatang kami iti bag. Wano anya pa'y di ta kagawaan. Maragsakan kamin. Tasaan mi ang napadpadasan ti kasta. Ano sa inyo ata nakurapay kayo kat nga ron? Siguro, sadot dagiti dadakkel mo, iso amamirmiraot kayo. Eh, saan mo't Nasapa ngamin anatay ti amak. Iso nga agmaymay sa ninanang ko amang isaksakan iti panagbiag mi. Kan talaga narigat ti panagbiag mi. Tawan sa ni Kwame. Iso nga ita. Kas kayla agraraman nga agina, tamairan ranod kayo iti kinabak ng ni Papa. Ha? Agraraman kayo at talaga. Ha! No siyak ti mapatulo. Diyak kayat apagadalan na ka ni Papa. Manang gundang way kayo. Laika, di mo samot us-usaran dagiti abadbado. Saanan, Papa? Na umaak dagitan. Itin mo ni Melody ta nakawarala iti silet mo. Ay saan? Nagswerte mo tanday di ang babae. No iso ti mangusar ka dagita. Kat nung hininaan amin agamit ko. An-anom ngay nga rod, no di mo usaran. Sayang, Ay, basta. Isubliyo iti nangalaan nyo. Taidulin kun to dagita. Itad kun to kadagiti gagayim ko. Saan kat aday jay a Melody? Ha? Nagswerten ngay no pagusarin nyo iti nginginaan na gamit. Day jay rut-rut itadyo kankwana. Taiso ti bagay na. Laika, saan anasaya at tikasta nga ibagbagama? Aglablabas kan. Natangsit ka una yan. Masuro na kaming.
No apay apagad-adalin nyo ti saan nyo mat akap-kapin ano? Sana libre ti kwarta gas-gastusan ni Melody. Sweldo ti inana na jay kas babaunan dito'y balay. Ha? Basta. Diyak kayat ti kinaagraraman dagijay nga agina, papa. Period! Papa, agsardangaksan nga agadan. Anya, apay manan. Kasla na bambanugan ti panunot ko. Kayat ko ti agina na. Ang sayang titawan. Kanayon ka ngagsardeng. Kita man, graduating ni Melody. Idinto ta si ka kat second year college mo pa'y laeng. Takanayon ka mat ngagsardeng. Makapa-stress mat ngamin ti ag-eskwela. Agadal ka kindi. Ano sa man? Didak kumamit pilitan, papa. Ah. Nabanugak nga rod. Ituloy kong tumanan ano makainanaa. Anya. Ay na, umadanin ti panagturpos mo, anak ka. Uwan nga ron, nanang. Sana napupuutan ti aldaw. Graduating at kaya man. Wen nga raod, ay na, nakaragragsak ka kanak ko. Makasangitak iti nakaro a kinaragsak ko. May sakan toon a profesional, anak ko. Uwan nga ron, nanang. Iso nga agyaman tayo iti Diyos. Tamok nga iso tinangiri medyo iti amin. Tapno makaadalak. Wanan ako, kat inton addan ton trabaho. Di munto ko malipatan ti agsubalit iti kinaimbag ni Sergiano kan ka. Wan. Uwan, nanang. Hello, bakit? Apay nga ita ka lang nga umawag. Nabayagan nga ururayak ti awag mo. Agawid ako ni Timabiit, Chano. Kasta. Kano? Anyapit siya, tasukunan kay di airport. Sanan. Makawayasak. Kana mga no sana di tati pagdiretso ang agawid. Anya? Papanam nga ron. Ay basta. Ibagak to. Sige, bye. No, kasta. Ag for good kayon, mama. Wen, iha. Agawid akin to numaya lawas. Ngam di mo ibagbagakan ni Papa ma. Tipit sa nga imbagakan ka. Ha? Taapay, mama. Basta di mo ibagbaga. Sikala ang tinang ibagak. May karim ka di? Siguro, kaya't yung asorpresaan ni papa niya. Basta di mo ibagbaga. O sige, bye. Bye, mama! Papa, kunin ni mama ajak ka no ibagbagat isa sangpat na. Ngam na jak ibaga, awan kadwak amang sukon kan kuha na ije airport. Papay, kaano asumangpet? Intun o may alawasan, papa. Kayat na kayo siguro ang sorpresaan. Iso adi na kayat nga ibaga kada kayo. Ngam, da kayon to ti kadwak amang sukon kan kuha na. Iso nga ibaga ko na. Ay, unay lakit din dyan nam. Kaya't nagmasorpresahan ha. Sige, sabatan tanto ni mama. Amo ka din ni mama, masyakte ka duam dito airport ita. Saan, papa? Jak imbaga. Iso asigurado ang masorpresa mat ni mama. Anya? Ha? Dayjayan ni mama, papa. Sino di kakipkipin na lalaki? Dagitawanan ba ina? Relax, papa. Ang mga nuka-anakan na anakagiddan na anagawid. Takatawnak sa di lalaki akadwana. Diyak la siguro mabigbig. No asino di kadwana. Mama! Ha? Come on, honey. Pumanaw tan dito. Mama! Mabit na! Dagitawanan ba ina? Makitam. Kabit na dayjay alalaki lay ka. Apay anaaramid ni mama ti kastya eh. Makaumotib. Agbiyaga. Nabartak kayo manan, papa. Inal daw nga agbartak kayo. Awan, sir, bitibiyag ko. Nauma ako nagbibiyag, anak ko. Diyak mo't pinaspasakitan, tinam. Awan, timati ngayon, naramit ko kanwana.
Nagsingsing putak kabayatan ti kada na Jabrod. Nga manyatin subad na. Ala, huston, Papa. Aklunan kayong tinaramid ni Mama. Tagdandan na dan itilalaki na. Sir Janaw, agintin mo kayo manan agmay-maysa. Awan na sir betibiyag ko. Sir, aywan gayam, sir. Inton bigatan ti graduation ti anak ko. Dumaray kayon tukuma. Nakayulatan. Awisan nyo nila kano kayat na tayo suti ka duhayo. Sir, pagyamanan mo ti ado at tulong yaw. Agsubalit kami to kada kayo, sir. Saan? Saan nakagsingsing, Hermina? Iso baybayam da ita subsubalit dita. Jak masango. Da kayo latan ti mapan. Ha? Sige nga, Rod. Da kami latan ka ni Nanang. Naragragsak kumamot lang na da kayo kan ni Papam amang saksi iti pa nagturpos kon, Laika. Taapay pa lang. Kaya't mo tagpasikat. Tanakalpas kan iti panagadal mo. Idin to tasyak kat saan? Ala, saan nakasta, Laika? Sa anak amanal. Tapno jak maawatan ti kayat mo ang mapasamak melody. Pasikat ka. Papa, kaya't kung tag-eskwela. Ituloy ko manan ti agadal. Tapno mailipas ko ti kurso. Ladingit ak anak ko. Nga mawanan kwartak. Nabaybay ak ti negosyo ka. Anya? Kinapudno na pasig nga utang ti kwarta nga araramatan ta ita. Naisaldak pa yan ti balay kan lote. Anya? Apay ngay. Pasensya ka, anak. Ngam nasakit ta anak iti husto iti naramid ti inam. Iso napiktaran dagiti negosyo ka. Kasano ak nga rod itan, Papa? Kasano ti panagadal ko? Kaya't ko ti agadal manan. Awal kam ti inam. Tayo so ti mangiremedyo iti pagadal mo. Inawag akon. Namawan ka no kwarta na. Agrigrigat da kanumat na ni di asawa na. Anya. Kasanon ti panagadal ko, Papa? Kasano tayo itan? Laika, amo ka kasapulam ti tulong ita. Damag ko akayat mo kano tag-eskwela. Nasao ngamin ni Papam kan ni Nanang ti maipapan iti dayta. Nagsayaat ni Papam kada kami, Laika. No saan agapukan ko, ana? Sa anak ko maanakalpas iti panagadal ko. Kat itataadan na talaga na trabaho. Kaya't katulungan. No kaya't mo manan tag-eskwela. Di ka ko magbabain, Laika. Kan, tilmunam ko man ti pride mo, kat awatan ti jayak kan ka. Pakawanan na ko, Ma Melody. Ha? Sorry, iti kinagubsang ko kan ka iti kalabas, Melody. Naglablabas at inuy-uyaw kayo. Kanoy niya pa'y di tangag kakasakit a salita timbagbaga kada kayo. Ngam ita, da kayo matgayam ti makatulong kada kami. Kaya't kulaso badan ti kinaimbag da amam kada kami, Laika. Kan, lipatan mo tinapalabas. Di ka madanagan. Saan ka nagimuna iti sakit tinakam? Makonsensya ak lang amin. Kan mabayin na. Linaplapdan ka ang makaadal iti kalabas. Katagyaman na, nag-eskwela ka, Melody. Diyak na yung pagarup kasi kati makatulong kanya kita. Agyaman ako na ikan ka. Awan anyaman na, Laika. Agyaman nakmat ka ni Papam. Ngamin, ado tinaitulong na kanya. Tapno makalpasak iti panagadal ko. Iso nga ita, mga barwanan tayo manan.
Kat no kasapulam di kwarta. Di ka kumaagbain nga umasidid kanyak ha. Si dadaan na katumulong kan ka. Agyaman akmanan Melody. Nagsaya at ka tao. Kaano lang idinang tedakan ka iti 2,000? Ngamita, dumawdawat ka manan piling. Amumat anapan kami iti anak ta iti ospital. Impa-check up ko tanabayagan ti uyag na. Anya? Check up lang, ngam nagastos mo amin ti 2,000? Gimatangak iti agas na dino. Kan maysa, gimatangak iti bagas, gaputa awanen maisaang. Numaminsan, amom kumamit ti aginot piling. Saan ano adda kwarta kat gastos ka gastos? Anya, para mat iti anak ta tinaggastusak. Sa anak anaggastos iti awan ka kan na. Panawanak man ditoy. Ang mga ano adda pumudot ti ulok. Nangag ko amin dagiti nagsaritaan nyo itay kanya Uncle Dino, nanang. Anya nga tanwag sardengak laangan nga agadal. Iti kasta, matulungan kayo nga agsapol para kadagiti kakabsat ko. Saan anak ko? Saan mong aramidan date na? Agadal ka kit di na imbag. Amok amarigrigatan kayo, nanang. Nang runa no maipapaniti kwarta. Uray siyak nga anak yo. Masakit anak mo't gapo iti panagsasaon na Uncle Dino. Mangted nga agpaiso iti kwarta kada kayo. Ngam isidir na mo't kalpasan ti mano nga aldaw. Ay, wan nga rod anak ko. Ang di ka madanagan. Kabailak tagtrabaho, tapno sa anak adumawat iti kwarta kin ni Uncle mo atino. Kasano kumangay ang makatrabaho kayo? Katadamot dagiti kakabsat kung awawiran nyo, nanang. Mangsapulak iti ang palaba. Ano saklaangan ti makilaba, anak ko? Oh, apay kasta tilangam. Kaslad na parikot mo. Pampanunutak lang amin ni Nanang, Rodelia. Maasyanak unay kankwana. Anyat kayat mo asawan, Carla. Kanayon ngamin nga apaan ni Uncle Dino ti inak. Nang runan no maipapaniti kwarta. Anya? Kaya't kung tagsardeng iti panagadal ko. Tulungak kumalaangan ni Nanang ngam di namat kayat. Ay na, saan aday tati makagapo, tapno sumardeng kay ti panagadal mo. Sayang mati kinasirib mo no bilang. Ala, di ka agsardeng. Pangaasim, Carla. Ay, gayam, Carla. Naku na ni nanang ko. Adda ka no maangay nga audition iji barangay hall inton umay alawas. Kasta ka di? Wan, iso nga imbagakyan ko na, nga ilista na tinagan mo. Ha? Kabailam day jay, Carla. Ngamin, nalaing kang agkanta. Amom, 5,000 ti price no asino man ti mangabak. Kasta ka di? Wan, no kayat mo, umay ka iji balaing ton bigat. Iti kasta, makasaritam iti husto ni nanang ko. Addakan ko na ti listaan para iti audition iti singing contest. Nakasarita ko na Auntie Helen. Adda ka no 100 pesos a registration, Nanang. Kasta ka di anak ko. Mala, bayam ta siya kung timang bayad, apaman nga itad ni Mari Openg titangdan ko ang naglaba. Agyaman nak, Nanang. Jak mang namnama asyak ti mga bak. Ngam kayat ko apadasan. Gaputasan lang an ni Rodelia agayim ko ti mga waawis kanyak. No di kat amin akaadalak, Nanang. Kasta ka di anak ko. Ay katun mangabak ka man kan saan. Okay laang, tinapatag kat pinadas mo. Wan, Nanang. Nangikuti sarita nyo itay ka ni Carla. Anya ti bagbaga na as singing contest. Adula amin dayta. Ko lakay. Jay singing contest ije barangay hall. Anya? Ay na, jaklapat yan ang mga bakday dyan nga anak mo. Saan namat anam naman ti panangabak na? Ti kunana, padasan na laang. Adula amin. Jay kwarta nga ibayad na iti registration.
Igatang yulangan itinaimas asiday na pagsasangwan tayo. Tamabsog tayo pay. Saan ko matkat adawatin kan katiitad ko kan kwa na pagbayad na iti registration. Bukod ko akwarta. Tangdan ko ang naglaba. Gaputa makilablabada kan, naglastog kan nagsasahog. Ha! Ang mga matungpa ka, siga piling. Anya? Apayakas takamatan. Awan matdakas nga aramidan ni Carla. Unay kandino. Dinaw, nasaya tay may ka dito'y balay. Agsarita taman di tinalapat. Anya iday tananang. Nadamag ko tararami dami ta asawam. Apay akasta ka. Naulpit ka kadakwada. Nangrunakan ni Carla syuman mo. Ah, Ipatag mo ko maida. Ay na, ipatag mo ni Carla kas iti panang ipatag mo kadagiti anak yu kan ni Piling. kasano jak makaungat? Kat na ipilit damat ngamin amin na kayad da. Kas kumay ti panakisalip ni Carla iti singing contest iti barangay hall. Agad, anya kumatida kas iti dayta. Amudang awang kwarta. Saan mo't mabalin sumali tayo latan nga awan ti bayadan? Para lang iti sangagasot, kastakan. Ay, basta. Jak kayat nga gastos iti awan kaasaskan na abanag, nanang. Ay na, Rodelia. Nakaragragsakak. Kasta akmat, Carla. Maragsakan ak para ken ka. Uri sana siya tinangabak. At least, siya ti second place. Una, sana bale. Adun to pa'y ti pakisalipam asinging contest. Katnam na maak, si Kanton ti ag-champion. Ay na, sapay lang ko mga Rod. Ay, kinapudno na. Nasaw kanyak ta advisor tayong ada ka maangay a singing contest intun umay abulan iji ili. Kasta ka di, kat mapanta Kaduan ka ama panag-audition. Ay, agyaman ak unay ha. Gaput adda ka lat ta iti abay ko tunggal kasapulan ka, friend. Awan anyaman na. Aggayom ta. Nakasagana ak amang suportakan ka. Iti anyaman apakisalipam. Ala, agawid ta nga Rodan. Sigurado maragsakan ni nanang ko nuyawat ko dayto yan nga bakak. Ay, agluto ako ma. Ngamawan mat gayam maisaang. Anya, Amangan no adda kwartam dita. Paggatang lako maitibagas. awan kwarta. Nanang! Awan ka din bagas tayo. Carla, anak ko. Adto'y nanang, paggatang nyo iti bagas. Kan gumatang kayong mutin iti masapsapol iti balay. Ah, Ay, saan nagaputad na nga bakam dita, aglasto-lastog kan nga agsasawa. ha? Ni, saan ko mat ngay palpalastog, uncle? Talaga nga itad ko dahiti para kada kayo. Kada tayo amin. Diyak kaya't abukudan. Basit lagatad dayta. Iso, saan mo nga ipalpalastog kanya, ka? Second place may gayam ni Carla itinaangay asinging contest dinaw. Ay, sayang. Di pa ila isumo tinag-champion. Jaklam mo na kita, tata. Anya! Ang mga not adda pa alumastog no iso tinangabak. Anya! Nay! Apay nga kastamon tintibagbagam iti syuman mo, dinaw. Ay na, tata. Sipod pa'y. Talaga napulot ti darak iti dayjang ubing. Nagsaritaan mi ngamin idi ka ni Piling nga ijayam dalola na ti pagyanan na. Ang di naman kaya. Anya, ay nadinaw. Makitak mo't ka nasayat dayjang ubing ken ka. Nagrespitaw. Apakasta ka kang kwa na. Basta, napulot ti darak ken kwa na. Carla, anak ko. Amok amasaksakitan ka iti panagsasaon ni uncle mo. Nanang, Agan anos kalat na anak ko. uwan nanang, awan parikot iti dayta. Agyaman ako na yan ako. Ikarkararag tayo. Sapay la kumatadumtang to ti gundaway nga agbalbaliw kan makaamiris ni uncle mo. Uwan nanang. Uray niya uncle, ikarkararagak mo't nanang. Oh, anya ti planom, friend. Mapanta ka din ijay ili ita. Inton bigat langan. At dapay matnas kan alapasok nga aramidan ije balay. O sige, no day tati ko nam.
Ngam pangaasim di mo ibagbaga iti ure asino ang mapanak agudisyon. Ha? Sekret talaeng. Kayat ko ngamin nga ilimad ka dananang. Apay ngay? Kayat ko ngamin asurpresaan ida. Gaputa kayat ko nga ipanatnag kadakwada akabailak nga aramidan daytoy. Nang runa ka na Uncle Dino. Ha? Aging ka ngamin ita. Kaslaawan latta pa nagtalag ni Uncle Dino iti kabailak. Kasta ka di? Wen, iso nga imbes ang maupayak. Day takit di ti mangkarit kanyak. Tapno ituloy ko ti panagkanta. Sa dino ti papanam si Kakarla. Nasa papay lang, nakapulas kan. Kwa? Unaw, ada kasi narak mo. Amangan mait, no adan kaayan ayat mo. Ha? Ala, awan mo ta, Uncle. Adala na patag amapan may asikaswan ni Ija Ili. Iso amasapa kami. Tapno saan kami amalada. Hey, adula amin. Paggasgastusan na dayta. Ha? Saan ka na mapanta? Sayang lang, ti pasahim. Mabit lang ha. Basaak man dahito nag-text kanya. O sige, ngamin, itay pa nga agkaratex kat madamati klase tayo. Ala! Karama na kadagiti nakapasa iti audition. Wow! Kasta ka di? Ay na, maragsa ka nakparakan ka, friend. Diyos ko, agyaman na kunay. Apay nga itakalaan, Carla. Kasla masansan ka na marabrab yan, ah. Uncle, Imbis at tumulong ka kuma dito'y balay. Saan, mate? Gaputa kanayon ka marab yan. Siguro, pudno ti atap ka, nga da boyfriend mo. ala, sana pud no dayta, Uncle. Kan awan madingar aramidak. Kan awan pa'y plano ka maki-boyfriend. Gaputa ti panagadal ko into narak, Uncle. Nasayat, no pudno detang ibagbagam. At dalamam mo ka sana nasayat nga aramidan na. Ang mga nusan mo ang magustuhan, no siyak ti makapungtot. Ha? Panunutom ti gastos mikin ka. Saan lang aninanang mo ti gasgastos? Siyak ti adang gasgastos, nga uray saan ka met aputot. Mawatam! Rodelia, kag nervyosa ka matan. Nagado ti katao nga agbuy-buya. Ay na, saan ka nga nervyos? Amok akaba ilam date na. Go, Carla! Oh, si Kanti sumarunong ang kanta. Lalaing ma. Juan, para kada kayo amin dating aramidak. O ala, mapan ka nga rodan. Lalaingam. And the champion is contestant number 4, Carla Jane Kazi. Ay na, congratulations, friend. Sikat ti champion. Dayti siguro ti karagsakan nga daw para kanyak. Wan nga rod, ay na, proud ka talaga kan ka, friend. Saan ka man anangabak iji barangay iji fiesta? Si kamot ti champion dito'y ili. Juan nga rod, nakaragragsakak. Gaputa siyak tinapagasatan at champion iti singing contest. Sigurado ang maragsakan ni nanang mo, Carla. Nagdakkel ti price mo. Juan nga rod, sigurado ang maragsakan ni nanang ko. Ngam ni Uncle Dino. Ang mga nusan ang maragsakan day jay. Saan mo ang panunutin day jay? At dan tulatal daw ang maapresyar na ti aramidam. Nanapiling! Ni Tata Dino! Nadisgrasya! Intaray tayo sa ospital! Anya, sa dino nga ospital tinangitarayan dagan ko ana. Anya nga mintinararamid mo. No amom kumaasaan mo na kabailan ti agawid. Inturog mo na ta kuma, naging gaamausawan ka. Anya nga ita. Imbag kumano saan na highway ti pagna. Bakit?
Naimbaglaangan atay jay batog ti balay da tataton nyo tinakadisgrasya Iso nakita na ka. Anay, nagsakit sa kakanay ko. Ala, aganos ka. Agimbag kan tulat ta. Ay, kasano day tuyan dino. Awan na pulos kwarta ta ita. Bakit? No jay kwarta ko mga inom mo. Kat inurnong mo. Di adda ko mamaaramat no kastoy nga emergency. Nanang! Uncle Dino! Ha? Karla anak ko. Nagdiretso akong dito ospital. Taimbaga ngamin dagiti kaarubang adda kayo dito eh. Wanta na disgrasya ni uncle mo. Gapo iti nalaos abartek na. Ha? Parikot ko nga rod no sa dino ti pangalaak iti pagbayad tayo. Nairanamot nga awanin apulos kwarta tayo. Di kay madanagan, Nanang. Siya kundi makaamo iti kwarta pagbayad tayo dito ospital. Anya? Uncle Dino, nangaba ka kiti singing contest iti Ili. Kat adtoy yawat ko tinapangabakak. Imbagla makatulong kada kayo. Agpaimbag kayo, Uncle Kat sapay ko tasan kayong agbayag dito ospital. Carla, Uncle? amo ka na pa sa kitak-tirik namin tinamin ano adaras. Awan pa nagtalag ko kadagiti kabayalam nga ramidan. Ang saan kalataan na upay. Ha? Pakawanin na ko, Carla. Amo ka naglablabesakan ka. Pagbababayak amin dagiti naramid ko asana na sayaat. Awan kanyak day jayan, Uncle. Agyaman ako na kaputan na sayaat kalata kanyak. Itilaksid ti kinadakis ko. Ngagsyuman kan ka. Nalabit akas ti tinapasamak. Tapno makaamirisak. Ala, agpaimbag kayo kiti, Uncle. Tapno makarwar kayo dito ospital. Saan tay kuma at agibasitan, ti kabailan ti may sa atao. Tamangan no'y suntugayam ti makatulong kada tayo, inton agrigat tayo. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Happy birthday, Leo. Thank you Catherine. Tiket ko. Dua talaga mang silibrar iti kasangay ko. Tapno mabukudan tati ka ni tuta. Ang imsak ba na? Yukor ko pa'y nga umunakan ka na ito'y sagot ko akwintas Ha? Ha? Ala, sagutan nak iti kwentas? Ala, baliktad mat, Leo. Syakit di ko matimang sagot kan ka, Kasi kakit nga rod niya ang kasangay. Sagay sa ta Catherine. Ha? Pasensya kan, Leo, Awan mat ngamin trabaho. Uray ka sa kumati ayat ko amang sagot kan ka. Awan pangalaak. Di mon problemahan day ta. Diyak kalikaguman ti regalo nga agtawad kan ka. Tinapatag kanya. Kaya ti presensya kan ayat mo. I love you, Catherine. I love you too, Leo. Aday ta. Nayokor kong ti kwintas iti tengged mo. Ita, siyak mat timang yokor iti kwentas mo, Leo. Sige. Kuma. Agdanayan dati kinalairo tayo titong kalmay sa Catherine. Maipasigurado kan ka, dayta. Basta di ka agbaliw kanya. Ikarik. Sika lang ti umuna. Ken mauding ayat ko.
Ay, ayatan ka, Catherine. No kasta, nagbiyahe manan ni Leo, anak ko. Una nang, nagluwasan itay parbangon. Talaga nagagamo day dyan nobyo man niya. Kaya't ko aparakin ka. Agyaman ak numagustuhan nyo ni Leo para kanya, nanang. Anyat tayan ti trabaho na ijay syudad. Agtrabaho iti cellphone repair shop, nanang. Dakkel ka no a shop day iti may sa amol. Anyat tulagan nyo ngay. Awan ka di pa'y plano yung agsimpa. Awan pa'y mat ibagbaga na may papan iti day ta, nanang. Mabainak mat nga agdamag. Isa nga urayik latan no kaano ti panangibaga na iti panagsimpamin, nanang. Boys, awanak itong bigata. Na kayo pala ti makaamo dito shop. Agsubliak matlang, iti kanikado nga aldaw. Leo, umay ka man. Apa ka di, sir? Sika tipos ga nga agbantay dito shop kapayatan ti kawan ko, ha? Uwin, sir. Agdala ka kunay kan ka. Amo ko ti ka papalit kan ugalim. Isu sika ti pangital ka iti shop. Sige, sir. Di kag nanag. Jak bye-bye anti shop. Sa bagay, mabitak mo lakit di ti papanak. Agsubliak to adagos. Ay, pasitla pa nagano, sen. Makaurno nga kung iti pagkasarami ka ni Catherine. Sorpresa akto ni Catherine. Jak pala ibagbaga ti may papaniti kalay sa ita. Sorpresa akto nubiak. Ay, sa magmamanulangan na bulan, makaurno nga kon. Ne, ni Boss Peter. Hello, boss! Hello, Leo. Kumusta dita? Okay, mate. Adulat ta ti tao. Agananos ka, ha? Tayo ti pa nagsubli. Kada tip mo kanya. Ay, sana yun, sir. Saan man? Basta dantuitin ko ang tip mo. Okay, sige tagrubuatak matan. Ang biyahe ako nga gawin, Leo. Bye! Ay, bye, sir! Ay, awanan ti makunak iti bus ko. Talaga na singpait. Ken saan ana imot? Oh, basit labanag day ta. Awatan. Saan, sir? Intrit dak lang arudan? Ikandak pa iti kwarta? Alakit din. Kasla di ka nairuam kanya. Awatan mo, tayo dulin mo. Sige, uminom ta. Ibusin ta, to'y ginatang ko asyat ta. Sir? Kastoy latan, ti aramid ta. Nawalpas ti trabaho. Siyat ti pagliwliwaan. Tagpadatamat nga wan asawa na. Uwan nga raw, sir. Ang mapay. Talagang awan plano yung mga asawa manan. Tuwan atawin tinapalabas, manipod na tayo day di mam nga asawa yaw. Awan siguro, Leo. Awan na iti panunot ko na ita. Kaya may sa lakaya kon. At napay lang at gusto mo't ka na tao, ya. Saan kayo matalakay pa, sir? Ubing kayo pa iti taon nyo 60. Kas kay lagtaw-tawan iti 40. Nataer kayo nga min, sir. Iswa saan amadlaw a 60 yon. Dinakman pa sa blugan. Ang mga nun na yun naktitip mo, Leo. Asan man, sir? Agpaiso ti bagbagak. Malalawunan. Sir, mabit lang Ada umawawag iti cellphone ko. Sige, sumbata madagos. Ang mga ano importante na ita. Agpakada ko, sir. Oray, dua aldaw. Oh, apay, Leo. Imawag ti kasinsin ko. Ninanang ko. Naatake ka no iti high blood na. Kutada di hospital. Anya? Ay, sige, tayo tulod kan. Ha? Wan, kaduan kan. Nabayagan na kayat ko ti agpasyal iti lugar yo. Ano matintan ti lugan ko? Mapanta iti lugar yo. Pasensya kay unsar. Nadisturbo kayo ka po kanya. Di kay matanagan manang talaga kayat ko tagpasyal dito lugar yo. Nga oray di pay laeng. Pag-ayat ko nga mindiag biyahe, amo nila yo na ita. Pasensyaan yun to'y balay, Mesar. Napobre kami lang amin. Sana dahi tati panunuton nyo manang. Tikit di pa naging bagyo.
Mabalin tayong tagbiyahin ton bigat, sir. Tadamot dagiti kasinsin ko ang mga sikaso kaninanang. Di ka kadyaganat ngagbiyahe. Adak lang arodon dito yung boss mo. Agtalinay ta dito iti uray makalawas layo. Tapno masikasom ti inam. Ha? Wan. Sana bale, tayo nawagak ni Hildo dyan siya. Isupay lati makam mo. Padamot lang kami na mapagtalkanday jay. Kaningan to pa'y sarungkaran tinubyam tapno awan ni bagbagana. Sige ka, ang mga nagpasog nun. Sige nga ron, sir. No kaya't mo kuyugan ka mang sarungkaran tinubyam. Tapno makitak man mo ti bagbagam anobyam. Win, sir. Mapan tayo. Catherine, iso ti bagbagakan ka anasing patabos ko ni Sir Peter. Sir Peter, iso ti nobyak. Hello, nice meeting you, Catherine. Kastamot ka na kayo, sir. Napintas gayan tinubya ni Leo. Sige. Agsarita kayo pa itarumwara ko. Inakagpaangin di Jerwara. Kasla na singpot ti boss mo, Alayo. Nasing mata talaga. Ngamin, kinuyog na pa nagawid dito lugar tayo. Inaramet may tilugan na. Wan nga ron, man-mano ti boss akas kan kwa na. Una, kan nangtad pa'y kit diti kwarta. Ngayon gatang miti agas ni nanang. Kasta ka di. Nasingpot nga ron at talaga. Iso ang nagasatak unay. Tanatumpong ak ti boss ang nasingpat. Leo, kano ka manan nga gawid di dyan lugar yo? Diyak pala gawid ka dagitoy, sir. Anong tilangan ko hindi na panabulan? Awan problema iti dayta. Okay lang kanya. Ha? Agawid ka kit di. Yung kasarungkaran ni nanag mo. Abang ano awanan ka sa pulan na ijibalayo. Ikatanga iti masapsapul na. Mabit lang Antoy. Igatang mo iti kasapulan ti inam. Ala, saanan, sir? Ada pa'y kwarta. Alakit din. Awate mo. Masyanak iti inam. Iso tulong ko na itan kun kuana. Naimbag man tanag-awid ka man anak ko. Kat kaduang pa'y tibos mo. Una nang, tumay da kay sarungkaran. Ay, wan. Napanan ni Sir Peter anak ko. Diyak ka mo kunak nung nagpakada-kada kayo? Saan mo? Pinagandar na tilugan na. Idikwan, nasibot mo tan. Ang mga nandala na pananananang. Kasano nga rudan ti trabaho. At dapay nga rud masweldom no kanayon tilangan mo. Kumpleto mo't latatit itad ni Sir Asweldok, nanang. Mas daawak at talaga ijay bus mo. Anya launay nga tati magusgustuan na dito'y lugar tayo. Apay akay kayat na ti agtali na dito'y. May salat ti amok, nanang. Presko, ti klima tayo. Daytoy, sir. Uminom kayo iti danom tinyog. Nasamit day tatakapurpuros launay. Agyaman manang. Nakasingsingpet kayo kanya. Wanata nakasingsingpot ka mga min kada kami, sir. Napanan ni Catherine manang. Awan met. Ay, aday di silid na. Nagpulas biit, tadi na ngamin napakadaan ti umay mo. Urayong biitan, Sir Peter. O anya, inaklon mo ni Peter, Catherine. Saan pa'y nanang? Anya pa'y lat urayam ngay. Aklo na mo na ta mga no sumapul iti sa baling arman na. Kasano ni Leo, nanang? Bye-bye amon ni Leo. Awan na pinta sa masakbayam kang kwana. Tapada tayo marigriga dayjay. Sa bagay, kaya't ko agumin awat ibiyag ko, nanang. Ay kawan na. Isuan ni Sir Peter ti pakiasawaam. Saan mo tamadlaw alakay? Jay latawan kan busis na tilakay. Ngam tirupa na ubing pay. Kaslay na una lang iti sa nga pulo atawan ngam sika. Panunutom ti masakbayam ka ti Rena. Sinaam ton ni Leo. Tapno sana mang namnamakan ka. Wan, nanang. Meh, padaklan yung ti balayo, Catherine. Ha? Wan, Leo.
Catherine! Ingkay saganan ti merienda dagiti trabahador. Wala nang. Ay, Leia, agawid ka pilaan. Pasensya kan tanerong timing ka sumarungkar. Makumikom kami ngamin dito balay. Sige na. Mapanak nga rodan. Itay kumapay Sige nga rodan na. Sige. Payakas, Jay. Kalati pa nagbalik ti trato ti ina ni Catherine kanyak. Nagubsang mo na makisarsarita kanyak. Adda nga ta di na ng gustuhan. Anya ti basol ko kunkwana. Hello, Catherine. Hello? Busy ka di? Itay pa ngamin nga awagan ka. Ngam di mo sungsong batan ti awag ko. Ay, sorry. Jack nangag ti cellphone ko. Adda madlaw ko kun ka. No jak ag-text, di ka pa yan ag-text kanya. Sana kas idi nga inaldaw ang makaawatak iti text mo. Ay, sige. Tagdapi aramida. Baliwam to lang ang ti umawag. Bye. Apay kas, Jay. Madlawan nagbaliwan ni Catherine. Sana mabalin ti kastoy. Agawid takasaritak tinobyak. Kat no kas kasano, ijaya kung ti panagkasarmi. Adwan kan layo. Uray sanan, sir. Mabitak lang. Agsubliak matlano bigat. Basta kuyugan kan. Ala, mapanta. Usaran tatilugan ko. Ha? Nasaya ate may kalayo. Isublikan ka daytoy. Apay ngayon sublim ti kwintas nga intad ko. Basta isublikon. Catherine, ada ka di basol ko wala nagkurangakan ka. Ibagama. Sorry, manyaman ti basol ko. Basta isublikon daytoy. Katlipati mo ti amin may papankadata, Leo. Anya, Catherine, di mo kumamot sa ti kasta. Agbreak tan, Leo. Sana, diyak umanugot. Ay-ayatan ka. Diyak kabala na mapukaw ka kanya ka. Di mo man idaldal ti bagi may tanak ko no di na kan kayat. Andan sa baling ay ayatan na. Kat iso ti kayat ko pakiasawaan na. Pinayabandak ka no, sir. Apay ka ni. Pasensya ka na. Ang amnaskan nga agbawasak iti trabahador ko. Ha? Kat may saka kadagiti ikatagiti siya pa. Talo kayo maikat. Apay, sir. Ada ka di basol ko. Apay nga ikatandak matan. Awan, di basol mo. Agkisayak laang. Tane, medyo kumapkapsot ti kita ti siya. Ha? Nay, adulot latati customer ti shop, sir. Nanayunan pekit niya, Di nak isuro layo. Ha? Noan niya ti pangadang ko. Isu ti masurot. Mawatam. Kasano nga rudanan ako? Awan ng trabaho. Uwan nga rod. Ang sumapolak iti pagtrabahoak dito lugar tayo, nanang. Ala katunan Anya nga roon. Ngam panagkunak. Adda na dagsen arason. No apay nga inikat na katibos mo. Awan mat amo ka basol ko. Una yan. Tanaira na pa'y mat asin na anak ni Catherine. Kalpasan na. Kasya tinaramid tibos ko kanyak. Ay gayam. Adag warwaras adamag dito ilugar tayo, anak ko. Anya damag, nanang. May panggap itinubyam. Kin ni Sir Peter abos mo. Anya na ita. Adda kanumot gayam relasyon da, anak ko. Anya? Pakawanan naklayo. Agam sapay kumata saan mo panunutan nga inagaw ko ni Catherine kan ka. Sir Peter. Apay ana aramid yu tekastoy kanyak. Ulit taklayo. Saan ko nga inagaw ni Catherine kan ka. Diyak ang gagara ti amin. Ngamin, agpada kami itirik na. Juan Leo. Sorry. Ngam nagbaw tirik na kini Sir Peter. Isugayam tay ayatak. Apay an aramid yu tekastoy kanyak. Ladingi taklayo. Agin inayat kami ka ni Catherine. Kaya nagkasar kami iti mabit. Kan adan na pasamak itinagbayatan mi.
Diyos ko, awanan ti sa balya pagkamangak, no di si kalaan. Si kalangan ti amo ka pangitalkak, kadag ito'y paglablabasa kita. Ikanak ko may tikir, ti pakinakan, Diyos ko. Sabay ko ma, tamalasatak tag ito'y panubok itibiyag ko. Nanang! Naiapay anakaw. Anyat pakaragsakam asimang po'y tanakaw. Nanang! Nangabakak iti raffle draw. Anya, ay anyat inabak mo ngay. Naalak ti grand prize at 2 million pesos, Nanang. Anya, Adan pag negosyo tayo. narabyan ka manin asimang patpita. Awan bibiyang mo. Balay ko na ito'y. Maramid ko amin na kay kayat ko. Aramid ang kay kayat ko. Awan karbagam ang mga tipa kanyang itikayat kong aramidan. Anya, asawa nak Peter. Awan ka. Awan! Tasyak timang pakpakan kan ka. Apay akasta kamatan. Nagbalbaliw kan kanyak Peter. Agdrama ka manan. Heh! Ala! Aginanakon! Ditakan! Apay nagbalbaliw matan anaming pinsan ni Peter kanya. Basal kumatlang ti kastoy ang nagpanagak. Insukat ko ti pudpud nung ay ayatakin ni Peter. Gaputa kayat ko ti rumang ay. Ngaman yan. Kastoy matlagayam ti pagpanagan. Sa anak anaragsak iti na ni Peter. Basal kumatlang no apay kastoy tinagbanagan. Basal ko. Saan amagatang ti kwarta ti talinaay ti panunot. Di ka pasisirap iti pirak, tapno awanto ti pagsangitam. Bueno gagayem, ditan tinagibusan ti pakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Ti awanan baing a Claire. Addan to aldaw day jay ang babae. Oh, apay nga agungot ka met na nagawid, bakit? Ay, naikatak iti trabaho, gapukin ni Claire. Ah, Noon niya lang amin tinapan na yung pulpulong iti boss mi. anya? Anya nga ita, siya akong tinapukawan iti trabaho. Ay, nagsakit na talaga tinakam ko iti daydi ang babae. Sapay la ko mataisot ti sumarunong nga ikatan ti boss mi. Anya? Ay, amangan no si Katina kabasol, bakit? Anya, dayjay a Claire ti patyam. Idinto ta siyak ti asangwam. Ha, agpampanunod ka kadi, ah? Amukan, Karen. Amok dagiti ugalim asaan na nasayaan. Iso ajak patyan anay kat ka iti trabaho gapo iti sabali a tao. Di ko namkit diakit, basol mo. Anya? Oh, sa di naman ang ti papanam. Nakabalas ka, mate. Mapanak iti ayan ti gayem ko. Ijay ayan ni Lisa. Mapan ko sa ludsudan. Barang agkasapulan dapay, ija pagpapaayan na restaurant. Ay, kat mo na. Anya nga rot, katawan mo ten trabaho. O sige, inakon. Barang madanon ko ni Lisa, ija balay na.
Itangal daw ti amok a day off na. Sige, agan-anat ka. Anya? Inikat da kay di pagtrabaho, mare? Wan mare, naikatak gapoy ti dayja ang clear. Apay ngay? Noan niya laditan timpul-pulong na iti boss mi. Agasam, imbaga na kano at tunggal awan da boss, agsil cellphone lang tar aramida. Anya? Addan to aldaw dayja a babae. Saan lang may satel daw. Ay una yun? Iso nga imayak kan kamare. Amangan no agkasapulan pa'y tibos mo iti restaurant a pagpapaayam. Ay, Wen! Apag iso ka pampano ti may sa akadwami. Sige, bayam. Kasaritak to ni boss inton bigat. Awagan kan to, mare. Sige man nga rod, mare. Tani awan trabaho kita. Amumat nga ado ti babayadak. Taad da lending ko. Wen, di ka madanagan. Ha, awan trabaho na, kunam, Lisa. Wen, madam. Naikat ngamin itisigo na trabaho na. Kasta ka di, kapin anom? Gayem ko ni Karen, ma'am. Di kay madanagan. Ado ti experience na. O sige, nasayat nga rod, Lukasta. Ayabam nga rod inton bigat, tagsarita kami. O sige, madam. Hello, mare. Mare, nakasarita ko ni boss. Umay ka kano inton bigat. Kasta ka di? Ay na, agyaman nga rod, mare. Awan na nyaman na. Isungag sagana ka ah. Masapakan to. Wan, mare. Uy! Adagayam ka barbaro akadwa tayo. Naku na ni boss, asika ka no, tinangisarakan ko na. When June? Ay, Karen, iso ni June. June, ni Karen, gayam ko. John, ba't ngay bagbagam? John na adi. Ay, alaman langan. Hello, nice meeting you. And I'm happy to work with you. Kasta akmat ka da kayo. Ay na, naragsaka. Gaputa nagsisingpot kayo amin. Kumusta ti aldaw mo ba kahit? Nasayat latamot lakay. Ngam, Ni, apay, adamanan parekot. awan matkat di. Ngam ni Lisa ah. Hay, awan latat nagbaliwan na. Pabidalat na. Kunamlan asino. Anya? Kunaklakit din no agpada kami a food server. Saan mat gayam? Isumot ti adda ijay counter. Kanya nga nga rod, kat iso matital kan jebosyo. Sa may sa, dahi tamo ti inaplaya matrabaho. Iso adi ka ko magrekreklamo. Nabayag kaya managayem mo ni Manang Lisa, Manang Karen. Awan, apay ka di. Awan, nadama ko lang. Ungayam, nabayag ka din nga adda di ta counter? Wan, apay nadamag mo ti kasta, Manang. Ako, awan, nadamag ko lang. Naimbag man, awan ti mapukpukaw a collection no kasta. Ha? Oy, ibagakan ka dayto Ngamda tala ang ti makam mo. Anya? Amok namin ti ugali ni Lisa no may papan iti kwarta. Naalis to dayjay. Kasta ka di? Iso siguro ano maminsan kat masyur ti koleksyon. Ay nasaya tayong bagam dayta. Iti kasta, si putak dagiti gargaraw na. Anya, kasta tinakunakan ka ni Karen? Well, sir, iso siguro ano maminsan kat agkurang ti koleksyon tayo. Pacheck mat gaputan na bayag damat nga gamam mo. Iso anas ka na pangkin tayo sa sir. Narigaten. Katwa na. No kasta nga rod, ibagakan ni Mona. Iti kasta, sukatan na ni Lisa ije counter. Anya, kasta timbaga ni Karen, lakay. Wan, imbaga na kano dahi ta ka ni June. Anya, Iso ano maminsan short ti koleksyon tayo. Ngamin, adamat gayan ti sana nasayat nga ugali ni Lisa no may papaniti kwarta. anya. Iso apangkan tayo no pudno dahi ta. Iti kasta, sukatamo ni Lisa ije counter. Narigatan. Apay akas tamat ang aramidam, Karen. Ha?
Nakadkadlaw ada kas ti apal mo kan ni Lisa agayem mo. Iso akas ta, ti bagbagam. Kat pudno mat ati dug ti ima day chay nang runa no kwarta ti pagsasaritaan. Anya? Napanaknakam ka di dayta? Tapno dayta ti ibagam iti bosyo? Ay nakarin. Ni Lisa lang arudan tinang tulong kan ka tapno maaddaan ka iti trabaho. Ita, iso pa iti tadaalam iti mismo a bosyo? Ha? Basta, jak kayat ti ugali na. Ha? Kunam lan asino? Kunam no iso ti akin kukwa iti restaurant. Baon a baon. Lisa, manipo din ton bigat. Tumulong kan nga ag-serve kadagiti makan. Ha? Siya kunti agyan iti counter. Sige, ma'am. Awan parikot iti dayta. Nasaya at nukasta. Mabit lang, Lisa. Adda na kay baga kada kami may papani ti ukalim. Ha? Anyat kayat yung sawan, madam? No saanak ngagbidot, iso siguro ano maminsan kat masyo short ti collection tayo. Gapukan ka. Anya? Kas itinakunak. Adda na kay baga kada kami. Iso manipo din ton bigat. Ag-serve kalangan iti makan. Karen, adda ka nun ang ibagakan ni madam. Kastamat ting kinisar. Saan ka nun nasaya at ti ugalik no maipapaniti kwarta? Ha? Kasta ka di? Ala, asino ngayon ta? Ay, Jack mo, mare. Ay na, nabayagan nga agtrab-trabaho ak kadakwada. Ngam, italaas to eh. Ah? Ngam, ayos lang. Sana parikot kanyak dayta. Tawan mo't kinapudno na. Agtrabaho akit di tinasayaat. Ipakita kadakwada asaan apudno ti ibagbagada kontra kanyak. Anya? Pampanunutak nga amangan no ni bakla tinang ibagay ti daychay. Tamanipod pa idi. Kaya't natagyan iti counter. Ngam, saan nga imanugot ni madam? Kasta ka di? Wan. Ngam, narigat mo ti basta agito dulatan. Iso baybay akon. Jonah, nasayata na granata ita. Day off ngamin ni Karen. Isong awan. Kaya't ka man nakasarita. Ha? May papanitian niya manang Lisa? May papaniti na ibaga ni Madam mo na kanyak. Ha? Kinapuno na. Iso nga imbaga na at tumulong aklangan nga ag-serve iti makan. Tanda ka no nakaibagakan kuha na asan ang nasaya at ti ugalik. No may papaniti kwarta. Agpudno ka man kanyak. Sika ka diti nang ibaga kada madam. Saan nakagumurakan ka? No bilang taklo ng ti kinapudno. Kaya't kula maamuan. Manang Lisa, sana siyak. Iti uray ka ano man, tsak marami dayta. Ha? Kinapudno na. Amok no sino tinakaibagay ti dayta. Gapota na sa una matla kanya. Anyat kaya't mo asawan. Kato ni manang Karen tinagapo na dayta azao. Anya? Wen, syakti mo na nang ibagaan na. Aklo na ka nagbidutak met ang gapota na mati ah. Ang kalpasan ti manungal daw. Napanunot ko asan apod no. Gapota madlaw kumatkan ka akayat mo nga ipanagna kada madam. Asan apod no ti ibagbagada maipapankan ka. Nasaya at tasimangpat kan Karen. Karen! Awanan kay tibain. Lipatan mo nga agkumarita. Ni, apay, anya ti basol ko. Di ka man naging didi. Agasam, si ka lang arudan ti tinulungak. Tapno maadaan kay ti trabaho. Ngamita, dadailan nak pa iti boss tayo. Ha? Ita, amukon na si katinang ibaga kadakwada nga ati dugti imak no may papaniti kwarta. Dito isango ni boss, ibagam kadakwada, panagnagam no pudno timbagam. Ah? Ay, kwa. Ay, namari, pakawanan na ko, ma. Awan pa managnag ko. Naaramid ko la dayta, gapo iti apal ko kan ka. Anya, mismo ako marem, pagaramidam iti saan anasaya at gapulaang iti apal mo kan kwa na. Anya, klase iti panagpampanunot dayta. Aklunak nga damat bidot ko, gaputa na mati ak adagos. Ngam na ipanagnak ni Lisa asaan apod no, dagiti pamadakas mo kan kwa na. Pasensya kayon, ma'am. Aklo na.
Bidot ko ti amin. Lisa, pasensya ka kuman kanya. Ma'am, Pakawanan nakmat. Kastamat ni Seryo. Gaputan na mati kami adagos kadagiti imbagbaga day chay a babae. sana nasakit tinakam ko. Gaputa ang mukmat nga awan kinapudno dagi jeng imbagbagana. Talagang awan aramid ko akasta, madam. Wan, amumi day ta. Tanapanagnakan min gapo iti kinabayag mo. Nuapay anamati kami adagos iti imbagbaga je kumarem. Gapo iti dakas nga apal nakan ka. Kumpurmila ditan timbagbaga nakan ka apam madakas. Asaan mat apod no. Ala, at titisweldom ka rin, ala imon. Agyaman aksay. Pasensya ka ngam nagsaritaan mi ka ni Mamyo amaudin nga aldaw mo itada ito dito restaurant, ha? Ngam, sir. Kasapulak ti trabaho. Pangasiyo ko didak ikatan. Pasensya ka, ngam saan mi akayat ti trabahador akasken ka. Adadaelam ti padam ataw. Sabay ko tamawatan na, ha? Sir, Nilisakit din at imawan kada kami ti dadaelam. Dinto ta kabarbaro ka laeng. Sa may sa, isupay tinang isarakan ka dito eh. Mala, sapay ko makaamiris ka. Anya, inikat da ka manan iti trabaho? wan lakay. Siguro, gapo manan iti saan anasaya at nga ugalim kan aramid mo. Kasta lang rudon ti makagapo. No apay nga inikat da ka iti sigod at trabaho. Gapo iti kinalaing mo amang dadal iti padam atao. Ngam ita, inulit mo manan? Agbababawi ang kiti naramid ko lakay. Uray agbabawi ka tanalpasan ti amin. Naaramid mo. Anya nga ita, awan man ang trabaho. Lakay. May kadwadaytan nga naramid mo. Sapay ko tagnakam kamutan. Pagyamanam, no adapay mayat ang mangawat kan kang agtrabaho. Gapo iti kastang o galim. Oh, anya, naawat ka kadi tinapanam ang nagaplayan? Saan nga rod lakay? Doon a restaurant tinapanak. Ngam oray may sa. Awan nang awat kanya. Daytan ti bagbagakan ka. No saan mo kumaan nagaramidan ni Lisa iti saan anasayat? Nalambit nga agingga ita. Ket adda ka pa'y lang agtrab-trabaho ijay. Oscar, Ay ket aganos ka ah. Anya nga rot. Inaramid mo mo't data. Titakderam. Ni, si kamot gayam ti masabat ko, Karen. Lisa, Dandan di ka na ilasin Apay nga akas lang imisit kamutan. Saan ka na napudaw kasi ti sikod? Papanam, apay nga daymot mabangkito. ko, mapanak ijay ayan da tata istong. Inak makisak ka. Ha? Makisiksik ka kaitan? Di mat kadurman mo di ti kasta trabaho? Pudno dayta. Ngam gapot ang awanan ti mayat ang mangawat kanyak nagtrabaho. Iso nga awanan ti choice ko. Anya? Mabisinan dagiti anak ko no sa anak nagtrabaho, Mare. Iso anas kan nga agano sa. Basit mat nga minti sweldo nila kay ko. Ay, una. Anya nga rod. Kat sapay ko takabayatan ti panagsakam. Maamiris mo dagiti bidot mo. Wan, Mare. Naamiris kon dayta. Kinapudno na. Mababain ako na kan ka. Gapo iti naaramid ko. Nala, bye-bye amon day jay mare. Lipatan mo tinapalabas. Tinapatag, nakaamiris kan. Amin nga ramidam, adda katukad na. Kat no kayat mo nasaya at to ti pagtungpalam, nasaya at matngarod, ti aramidam.
Bueno, gagayam, di tan dinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. Ensurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Ay, pangaldawan, ngamawan pa'y sidaan. Huwag nga raw baka. Idirabi ay nagsidatay ti tuyaw. Itay bigat tuyumanan. Sa ita tuyumanan. Ay unayan ti kastoy abiyag. Saan pa'y mangamin nga inted ni Elena tay tangdan ko ang nagkali iti pagbasuraan da. Kasta ka nay. Sana palay, no ited na, ikagumatang iti sidaan ta karnay. Ha? Wano yung kalangan iya tersina da Jewel, ta umutang kapayla iti sidaan. Bayadak tao no ited dati tangdan kao. Oh, da kayo magayam. Anyat gatangin nyo? Ay kwa, sa anak agumatang barok. Anya? Umutang ako maitisidaan. Bayadan mi matlaang. Apaman nga itad at itangdan ni Tatam Aramon ang nagkali iti pagbasuraan. Kasta. Anya nga, iti utangan nyo si Day, nana. Kwa, may sakilo kumakarnay. Ala, ikan kayo Ngam pangasyaw, ta saan ko mga agbayag ti utang ya, wan? Un, bayadan mi matlaad agaws. Mabit lang. Mga laak, iti utangan nyo. Anya, imay imutang ni Nana Rona iti karne ko na. May tay. May sakilo ti inala na. Imbagak lang arudan kan ka. Ano umay da umutang, saan mo idang ikikan? Ah, Amo mat ang nagrigat asingiran dagi di atat tao? Ha? ingka rin naman abayadan naman la adagos. Oho, mamati akto, inton na bayadan dan. Iso nga inton maminsan, saan mo ida apapautangan? Pangaasim ha? Ay na tata, pasensya kay lakuman. Jak pa'y lama itititangdan nyo ita. Tani na delay ti pawit nila kay ko. Ay, kasta. Ay, kawan Anya ngay nga road. Di kay madanagan tata. Apaman ang makaypawit nila kay ko. Ibaon kunto ni Jason amang itulod iti balayo. Ay, uwan Awan parikot iti daytay, Lina. Agyaman nak tata. Nanang, saan ka di pa nagpawit ni tatang? Saan pa'y nga rod anak ko? Inawagak itay ngam kunanamot asan kanupay ang makapanaw iti trabaho na. Ada kano isang sangbut na. Kasta ka di? Ay, jak pa'y maitititangdan ni Tata Ramon ang nagkali iti basuraan. Ni, sapay awan abasto tayo anak ko. Uwan nga rod nanang, awanan si Dan iji kusina. Uwan nga rod. Sige, mapanak man pa'y la ijayan damanong Joel inton malam. Inak pa'y la umutang kadakwada. Ay, na. Imaya, kaputa, umay ko ibaga ano mabalain. Kahit saan mi pa'y labayadan di inutang may. Tanay, awan pa'y makwartak. Anya, katno imbagayo kanukin ni Joel abayadan yung adagos. Kuwa nga bain, saan pa'y nga intad ni Elena titangdan ko. Ngam di ka madanagan. Apaman nga itid na kitagbayad na kadagaw. Siguraduhin nyo lang ang tata. Amo yung mat nga istrikto kami no may papan iti utang. Oh, si kamat gayam kumare, anyat gatangam. Ay kwa, sana ka gumatang mare. Anya ngay nga rod. Umayak pa'y la kumaumutang iti abastumi no mabalin. Na-delay ngamin ti pawit nila kay ko. Anya, utang manan. Ay, hindi ka madanagan mare. No agpawit nila kay ko, bayadak to adagos.
O ala, ikan ka mare. Ngam ne, pang-aasim tabayadam adagos ha. Amumat nga awan kumakumare kanyak no may papan iti utang. Ay, uwan kumare. Unay lakit din. Agbayad akto. Ay na, itad kumamutin ni Elena titangdan ko nagkalay ti pagbasuraan da. Ha, Tapno mabayada kon dya utang takar na ititersay na da jewel kanina. ay, wad nga ron lakay. Ay, Ang mga nuan yan tumanon, tiyag kakadakas nga ibagadagi dyan nga ag-asawa, narigataan. nagapuak ijay itay bigat. Napanak nakisarita ng makapungtot ni Nina. Kasta ka day. Bala, ingkanto singiran ni Elena. Tapno mabayada mo jay utang ta. Ne, mano nga aldangon tinapalabas? Ngam apay ngay, awan matan ni tataramon nga umay agbayad. Saan da pa nagbayad? Saan pa'y nga rod? Idi kalman ko pa'y lang urayan, ngam aging gaita, awan matan. Ay, una yan. Laklakayan nga ulbod. Ay, maudi talaga na panagpautang ko kadakwada dayjay. Rumbang lang. Kita ama, nagrigat da singiran. Maturog ti puunan no kastalatan. Una, iswarumbang ko mga umay damot na nagbayad. Ala, bayam. Siyak to ti mapan agsingir ijay balayda. Oh, anya ngay, manon nga aldaw di utang niyo, tata. Agbayad kayo na. Ay, pasensya ka Nina. Awan pa ti kwarta may. Anya ngay, dayta. Saan kayo matgayam asigurado ang makabayad? Ay nano kastalaang, pulos adi ka iton makautang. Ay, talaga at pagpungpung tutendak dagi jay nga agasawa. Nay, apay bakit? Agasam, napanak ije balayda. Ngam awan mat pagbayad da. Kanya nga ro day ta imot mo papel. Kastoy langan taramida. I-post ko man langan ijay Facebook tinaganda. Ha? Bareng agbayad dan. Ay, boy. Gusto day ta bakit? Siguradong agbayad da. Hoy, Jason! Oy! Nasaya at na nakita ka. Umay ka man ditoy? Auntie, Adda ka din inanang mo ijabalayo? adda. Apay ka di, auntie? Nasaya at. Ibagam kan kwa na nga umay agbayad iti utang na. Uwan, auntie. Tano saan? Inayon ko nga i-post iti Facebook tinagan na kadagiti nakautang kanya. Anya? Alain kan, saan mo aliplipatan di imbagakan ka ha? Nanang, ingkay ka nung bayadan ng ti utang nyo di store da Nina. Ay, unay mo ni Marinena. Kaslay tarayak mat siya utang ko. Hindi kayo utangan inton sa marano. Ang mga i-post na kayo iti Facebook. Sige nga ron. Mapanak man ijenda tatamaramon. Ha? Inakita titangdan na. Ta sigurado nga urayan na matan. Kan inak to bayadan ng tay utang ko gestor. Umay kuman itad titangdan nyo, Tata Ramon. Oh, adtoy oh. Ay na, ay agya manak. Ay, makabayad kami iti utang mi iti terse na da jewel kanina. Ha? Da ito'y lang kami tinamnamaan mi apagbayad balasang ko. Ay, kasta aya. Nala, ingkay nga rod bayadanan. Ta sigurado, pagpupungtutan na kay manan. Ay, huwag nga raw. Imay dito'y balay. Imay nagsinger. Hanggang di mi naitid at awang kwarta may. Marinena, impus mo matan iti Facebook dagiti nagan dagiti nakautang kan ka. Ay katwan na, tapno agbayad dan. Kat si kangay, agbayad kan iti utang mo. Ay, uwan mare. Ay, nagadumo dagiti impus mo. Una mare, barang iti day tangay naramid ko, umayan agbayad dagiti nakautang kanya. Anya? Iso ano di mo kayat ama inayon tinagan mo, agbayad kamatan iti utang mo. Adtoy mare, bayada kung ti utang ko kada kayo. Pasensya atan medyo nabayag. Itay lang amin agsapaan nagpaw iti asawa. Ay, jak amo na niya ti maibagak iti day dyan ngay naramid ni Nena. Basit agatad.
Nabaulan na nga inaramid ti kasjay. Uwan nga rin, nanang. Saan mo't unay anabayag ti utang dagiti dadduma? Ay, kasjay na ngamin. No adda utang mo, ti kayat na bayadam adagos. Ganyan. Agpautang pa ilang ron no kasya ti aramiden na. Bye-bye ama. No kasjay ti pakaragsakan ng aramidon. Talaga gayam nga impos mo, dagiti nagan may nakautang ken kanay na. Ay, katwan na tata. No saan kayo kumaan na tiwad? O di saan kong aramidan ti kasta? Ay, wala yan. Iso abayadan yung ti utang nyo. Tapno ikatek tinaga nyo iti Facebook. Nagbasita nagatad, gamkas jay ti inaramid mo, balasang kao. Nawanin ti ado pa'y asao. Agbayad kayo kit din. Apay nga ita kailangan, nanang. Sa dino tinagapon nyo? Ay, inanusak tinagnag na anapan ijay daya anak ko. Ha? Tsak kayatan ti mapan gumatang iji terse na damari nena. Aginggat kabalak ti magna, mapanak iji daya. Wala, nanang. Nasaysayat pa Ustula day ta. Barang makaamiris ni Nana Nena saan anasayat ter aramidan na. Win nga rod barang makamiris to. Nay, apay ngagpayong ka, kat asidaglang matiterse na. Ay, mapanak ijay daya lakay. Ijay tiinak gumatangan. Aya, Kabailak pa'y matimag na. Ano sa kuna? Diyak kayatin ti mapan gumatang ijay isturdanin na. ha, Masair la ang tiriknak no mapanak ijay. Gapo iti saan anasaya at apanagsasauda ng asawa. Ay na nagbangsitan dagiti karga ti ref. Bakit? Nag-expire sa mo tan dagiti karne ken frozen food. Ha? Ken, bakit? Apay di mo madlaw? Tiyan niya. Kuno awanan na pulos ti umay gumatgatang dito tirsina. Ha? Bakit? Saan na saya ati inaramid mo apan nangipos mo iti Facebook itinagan dagiti nakautang. Anya? Ngamin, nang rugi iday, ngawan ti umay gumatang dito Kat ita, nadadahil amin alako ta. An-muntang ida kita, dakilalugi Wan nga rod lakay. Gusto ka. Saan anasaya at ginaramid ko? Naamiris ko matla ang data. Narigat gayam ti managing bubukod. Siguro no saan akas di tinaramid ko. Nalabit, awan ko matinadadaal alako ta. Ken, mapalpalabas ko pa, dananarona. Kasta mo tan ni Maria Elena. Ijay mo tan daya ti paggatgatangan da. Isuan, naamiris ko ang maditi naramid mo. Ni, si kamot kayam day ta kumare. Bigbigat mo't nga da ka ti igit ti kalsada ngagpupur. Ay, wan mare. Pupuurak man dagito'y nag-expire alako mi. Nag-expire? Wan mare, gaputan na bayagan asaan anagatang. Ay, wan gayam. Pasensya kayo ko man ha. Amok anapasakitak tirik nayo, gapu iti naramid ko. Ha? Gapu iti panangipost ko kadag iti nagnaga nyo iti Facebook. Kat agkakasakit pa'y asarita ti imbagbagak. Ala, lipatan mo na ijay mare. Kat pasensya mo't no saan kami nagimatang ijay store mo. Tane, aklunak anasakita na kiti naramid mo. Ngam awan kanyak day jayan. Lipata kon, tanaka-amiris ka matan mare. Ay na, agyamanak mare. Nana, pakawanindak ko ma. Gapo iti saan anasaya at nga inaramid ko kada kayo iti kalabas. Ha? Amok anasair tirik nayo gapo iti inaramid ko. Naamiris mi, asaan anasaya at dayjay nga inaramid mi. Maala, lipata mo dayjay balasang kaw. Kat pasensya ka beton no saan kami agim matgatang iti istoryaw. Nasakitan kami nga main iti naramid mo. Ang awan kanyak dayjayan. Linipat kun dayjay nena. Ay na, agyang manak nana. Kat ikarik,
Jakon ulitan tinaramid ko. Kat nawaya kayo manin nga umay gumatang no kayat yo. Ha? Kat saan kayo apilitan no talagang awan pagbayad yo, nana? Basta saan ang matawanan, Tapno at damat la pag-purchase ko itila ko. Nuawanan ti karubam, di mo pagsasawan. Tama nga ni sudan to ti asitkam, nusikan to ti agkasapulan. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot ka na kayo at YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Umayak man manang. Ay, ni, ana. Ay, sumur ka Alala, umay ka. Agyaman nak manang. Anyat gagaram. Kwa, umayak ko mabumulod iti kwarta manang. Damag ko ngamin naglako kayo kano iti pinyayo. Pag-enroll ko madya ka anak ka manang. Bayadak tumot laang. Ay, awam mo kwarta kun ana. Gimatangak nga minan iti tsinso nila kay kong. Ay, kasta ya. Ang nukayat mo mat, gatang kon, tay tawid mo adaga kan ni nanang. Ha? Di yung mo alam asikason day jay adaga yung iso nga ila ko yung laangin. Ay, ikwa. Ay na, mayat kan ading ko. Mapakinabangam pa'y ti kwarta mapaglakwam. Ay, kunami nga ron ngayon ton anda kwarta mi kat pabuldoser mi, tanapintas day dya mapatad manang. Ay na, kaanong tupay day ta? Nangin na ti abang ti bulldozer itan. Pangalaan nyo nga iti pagpa-bulldozer yaw. Ha? Ila ko yukit din, ading ko. Siyak ti manggatang. Ni, adamot gayang paggatang mo manang. Ay, kwa. Ay, umuto nga ka. Agdiskarte ak iti pagbayad ko, kasjay. Ay, O anya, mayat ka. Gatangi kung titawid mo adaga. ay, kwa. Pagsaritaan min tupay nga agasawa manang. Sikat yung desisyon. Saan ajay asawam, Awan bibiyang na iti daytoy. Ta saan namot atawid, ti daga. Si kamot, ti akin tawid, iti dayjay, ading ko. Iso nga ila ko mun kanya. Mabitlaeng. Atay. Alaam. 5,000 dayta, ading ko. Advance abayad ko daytan. Anya, ilakom titawid mo adraga, ana. Wan ko mananang. Gipit kami ngamin at talaga. Pag-enroll dya po ko yun. Ay, sayang day jay ano ilakom, ana. Ay, nanang. Saan na sayang? Siyak mo timang gatang. Awan mo't sabsabali, sana yan, nanang. Ha? Ken may isa. Dida mo lamas asikaso day daga. Nakasamsamukan. Dida mo masango amulaan. Dida kla matultulang. Naglawa ti mulmulaak iti pinya. Laya kenda dumapay. Nalawa pay tay minulaan mi iti aba. Bayadam nga rudan manang, takasapulan mi at talaga ti kwarta. Sige, ading ko. Umay ka. Mapanta, ijay si Led. Ha? 3,000 pesos manang? Wan, ading ko. Ay na, pasensya ka. Tani, awan mo't pagkas ko. Installment pa'y laang Sa nabalit binulan mo't nga agbayad Manang, No, agbayad to iti matrikula jay anak mo ay umay kalaang kanyak. Tamang tedak. Alala, awato munday ta. May mayaton ati kasta. Ngamtay pulos nga awan. Dakil mo't daytan 3,000 pesos ko naman.
Pangalaan pa iti kastangay. Malalalan, idulin mo day 3,000 atin ko. Sige nga ron manang. Mapanak man nagbakasyon ni dyan lugar da Mario Pasita. Ay na, nagaddayaw. Mabandog kayo lang agbiyahe. Isudan ate eban nyo dito oy. Kano mapan kayo idjay, amangan no saan da kayong tuman na palubusan nun nga agawid. Ha, Isudan ti umay dito oy, nanang. naganda yun tumot nga minti lugar dyan asawa na. Isu nga ron adi kay mapanan. Tama bandog kayo lang agbiyahe. Agasam ta 8 nga oras ti biyahe nga eh. Aha. Maktangan kayo lang agbiyahe, nanang. Kaya't nangarod tagaliwaksay. Apay ay alapdam bakit? Ay na, saan? Ang mga nutila may bagbagadang tumanan kaninanang. Ah, Ang mga no sugsugan da. Tapno isudan to, tipang tidan ni nanang itinabatbati adagana. ha? Datayo, ti rumbeng amang ipatawidan ni nanang itinabati adagana. Datayo, ti kadkadwana dito'y balay. Nukas jay nga agsakit. Syakmat, ti mangas asikasukan ko na. Siyak, ti gumatang iti vitamins na. Ken siyak, ti mangpakan ken ko na. Suarumbeng laeng asyak, ti pangipatawidan na itidagana. Apay, di ka pa'y lamapnag ititawid mo ay Pasita. Nor arigan, si kati kalawaan ititawid. Tas ika mo tinakakaamuan ang gudgudwa kadag ititawid yo. Pinilim pa'y tinapintas ti lokasyon na. Ay na, sumanao ka man ako nakon, Berting! Ha? Mayroon ranod ka mo ta! Ah, Para madlakad at tayo asang kapamilya ter aramidel. Sanaya, siyak ti inauna babae. Iso rumbang la ang tinaramid ko. Awan na, no di ka agbalin awais itan. Ay, awan ti magimulam. No agkuneng-kuneng ka. Awan na, matay ka anak ka nga, Berteng. Pinapintas yung magaya man to'y family house tayo, Pasita. Ay, kauna. Saan tayo na family house da ito? Manong Mario. Ah, Kahit ko asawan, balay min da ito. Tada kami iti asawak ti ng papintas. Sanin ama ko na a family house tayo. Balay min da ito, manong. Impatawidan ni nanang kada kami. Tada kami mat, timang pakpakan ka ni nanang. Pasensya kan manong Ang nasaysayatan, tay ibagak ti agpayso. Amangan ki dino, adapay lan namnamaan nyo, pagbibingayan tayo. Awanan. kastaya ating ko. Katuan No kayat yo, ti umay agbakasyon, umay kayo latamot silulukat mo, to'y balay me. Para kada kayo, Manong Mario. Agyaman nakading ko. Kanun gayam. Ang mga noadaan mo mabayar iti daga. Apay, ila kumutan, tay daga, Manong. Huwag ko ma. Ada kami nilakla ko da adaga iti lugar da bakit. Kaya't mi agatangan. Ngamawan paggatang mi. Iso na panunot ko nga ilako lang ang titawid ko adaga ditoy. Sige siya kung timang gatang. Ako tayo sa bali ko mabayar ading. Nay, apay Manong, di mo kaya't asyak, timang gatang. Saan mo takasta? Ada na ibaga niya anak kanya. Di ka masaksakitan Hanggang binarat mo ka no, tidaga na. Installment pa Ay na. Talaga mo akas dyan, ti presyo dyan dagana. Tanakita mat. Pinabuldoser kon. Iso, pag numarak mo ado ti ginas-gastos ko ijay adaga. Si Kamano nga, di mo ila ko iti sa bali da jay. Siyak, ti manggatang. Mayat ka man wenno saan. Kan, siyak mo tan, ti mangibaga iti presyo na. Presyong agkabsat mo tan, Mano? Musab sa bali. Sana ya? Ila ko yung lagayam nagititawid yung adaga. Sa nabali nanang, tayo gatang mi iti sa bali adaga. Adadaga agatangan mi, di lugar na bakit. Ay, Nanang, saan da mutla ang mapagnumaran ti dagada dito Saan da ang maasikaso? Iso na saysaya at no ila ko dalaangan. Ken may siya mo ti manggatang. Awan sabsabali, nanang. Sana mapukaw ti daga nga impatawid yo kadagiti kakabsat ko. Siyak mutlaang ti manggatang. Kasanang war, Pasita. Pagsaritaan tan ti presyo ti daga, tagatanga mon.
Ano mabalid na kit kas kuma, tapno maigatan kumutla dagos. O sige, no cash, nalakla ka ti presyo na, manong. Ngam no kayat mo mo ti installment, nangin nga na basit ti pagbayad ko. Anya? Ay, kasti kayat ko, tapno maigatan ko adagos. Okay. Umay ka nga rod. Mapanta ijay silid. Ijay ti pagsaritaan ta, manong. Kan agpinirmata iti kasuratan. Manang pasita, agbayad manan iti matrikula di anak ko. Iso nga umayak manan agsingir. Anya? Nikat, no nakabayad akon. Nabayad ak aminan. Abay, di ka aglis-lista aya. Saan ayang aging gano Disyembre ti panagbayad mo iti 2,000 iti binulan, manang? Adamot tay in advance ko kan kaidi. Sana ya. Nabayadak amin na. Naging ga iti December. Apay ngay akasta, manang. Awan saritaan ta akasta. Ay, no kasta nga agreklamo ka. Sige, sublimon tidaga nga inlakom kanya. Ngam, bayada mo't amin ang nagasgastos ko. Tanay, dakkelan tinagastos ko iti dayjay adaga. Ay na. Ay, nanang. Nabayagan day tang uyok yu ah. Dinsam tumalab dagitay agas yun. Ay, bakit akmat nga minan? Umadan ni siguro na ati apit ko. Mapantayo lang dyan ospitalan. Ay, saanan. Agimbagak tulatan no agimbagak. Di kayo mga rod agim imbag nanang. So nga ipa-confine kayo man langan. Ay, gastos lanay ta. Basta yung ospital kayo. Ay, apo, nalakaya ti mapabasol no at dadaka sa mapasamak kada kayo. Ang mga no ibagada pa ya, binaybayan kayo. So mapantayo dyan ospital. Yawid akon. Diyak kayatan dito ospital. Nanganusan nyo pa ilaang ti agtalinaid dito ospital. Naimbag dito, ta naka-dextrose kayo. No ije balay, awan dextrose ije. Nakapsut akon. Matayak matlangan. Saan pa'y nanang? Di kay pa'y matmatay, tani. Adu pa'y tijak nalpas. Masapul nga ilakad ko pa'y dagijay apapele sa pirmaan nyo. Hey, antuyin ti agas ni Nanang. Ay, nasaya tadakan. Ay, sige, pag tumaramton ni nanang, tarumwarak. Inak ituloy ta ilaklakad ko apapeles a pirmaan ni nanang. Day takat ti una mon. Imbis ati salon at ni Nanang. Ay, sus! Importante da ito'y lakay. Narigrigat nga ilakad day jay no awanan ni nanang agpirma. Nuan niya launay ati di ka. Hey, di kan agsaupay. Ah. Nalawa ti daga ni nanang ang mapanawan na. Rumbeng la asyak ti mang ipatawidan na iti dayjay. Ta syak met ti mang papaagas ken kuana. Oo, nailakay. Ay, nasaya tadakan. Agsungsung abo ni Nanang. Ipanlansa talagan. Ay, aguray. Irwar ko na gito eh. Irwar ko na gito papeles. Nanang. Apo, lakay, tulungan na ka. Igamam to'y tamark aginatang ko. Tapag tamark kak ni nanang sakbay amatay. Anya ka din day tangar aramidan, pasita. Is! Aday ta. Hala, timay sapay aramay mo nanang. Aday ta. Nang. Nanang! Nang? Nanang! Ala! Nang! Ay, apo, no na paglakit din ta naabutak pa'y tibiyag ni nanang. Natayan ni Nanang, ang dagita pa'y nati ibagbagamat. Ay, uwan. Nanang! Ay, napo, nasakit di po pusay mo, nanang. Hanggang, anyang arod ngay, no agpatinggala dito yung tibiyag mo. Awan mabalin, may nanang. Sige, tabi kayo. Ana? Nakasarita ko ni Manong Mario. May papaniti da ito eh. Duan ababoy, tinaparte. Kat pagbibingayan tayo tinaigatang iti baboy. Ken agparti tayong tupay, intong tabon. Manang. Di yun namaan ti maurur nga abuloy Tapagbayad ko dayjay, itinaut-utang ko pinagpapaagas ko, idi ken ni nanang. Uwan manang.
Sana problema dayta. Kenwen gayam. Siyak, tinang ipatawidan ni nanang iti nabatbati adagana. Oh, tapno di yumot ko na. Oh, adto iti kasuratan. Oh, basaem, ana. Tapno awan ti maibagbagan. Impabasak moten kini Manong Mario dayta. Lakay, kitaham ka di daytoy. Apay tabarokong mo. Apay ngay. At ka naarikap ko abukol. Ay na, nasakit no gamak. Anya, ay sos. Anya dayta ngay. Ay, intag pa doktor. Tapno maamuan ta, no nya dayta. Ay, lakay, kanayo na ka maulaw. Awan ganas ko amang mga. Kimutong ka pa yan ah. Kun bimakit pa inti langam. Ala. Agrubat ka. Taintag pa doktor. Ay nalakay, apay ngay anada, nagitigas to ya sakit. Jabay kayat ti batay. Ay na, saan ka pa'y amatay? Magasan ka pa'y? Basta surutom amin ngayon bagat ti doktor. Uray, tadamot kwartata, pagpaagas mo. Wanangam kas na jakpat dyan nga, the breast cancer ko lang kay. Sigun iti doktor, kat saan pa'y anakaraw. Magasan pa'y ka no. Basta tong paalam amin ngayon bagat ti doktor. Wala kay. Uray maibus amin na kwartata lakay. Basta maagasan ak. Jagpay kayat ti matay. Di ka pa'y may nakarubot bakit? Kaya schedule ti pa nag-chemo ita, sana ya? Maibusan ti kwartata lakay. Ah? Isardeng kun san ti agpagas. Awan kartatan. Adda pa'y. Usa rin ta pagpaagas mo dayjay. May ibusan lakay. Awan kanuntan. No ibusan ta daychay. Ay na, mairemedyo ti kwarta. Daytakid di salon at mo, ti kapat ka na panunutan, tapno agimbag ka. Abay ngaya kastoy ti mabaspasamag kanyak lakay. Abay ngaya jakmat lang amin nagimbag. Sige, agrupot ka kay din. Tama pantay di ospital. Manang pasita. Si kamagayam, ana. Wen manang, kumusta kan? Kastoy ading ko nakapsutak lagta. Ay na, grabe mo tikim mo to nga manang. Awan nga rod. Awanan kwarta pagpagas ko ading. Naibusan ti urnong mi. Nailakok pa yan dagiti dagdagak. Namdya mo laging bagan. Ha? Ay napo, kasyandak kumading ko. Tulugan dak, tapno aging bagak pa'y. Wen, di ka madanagan. Nagsaritaan min ka ni Manong ti maipapaniti dayta. Amo mi aka sa pulam ti tulong mi ita. Iso asidadaan kami at tumulong kan ka. Gihaban na kading ko. Kat pagkawanan da ko ma. Nagbalinak ngamin nga gumakap sa tiyo. Hininot matlaan na ibos. Kapo iti pa nagpapaagas ko. Namiris kunti bindot ko ading. Iso pagkawanan da ko ma. Ala, di mon panunutan dayta manang. Agpaimbag kakit di. Uwan, ikarigatag ti agimbag. Tapdo pasul nita, tinagbasulak ka na kayo, iti kamsat taning ko. Saan anasaya at ti pagbanagan ti biyag mo no naagom ka iti padam at tao. Iso ano di mo kaya ti makarma, agsingsingpet ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao.
tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Nasaya at tandakan Manong Daniel. Wen, Paulan. Oh, apay, aday bagam? Awan matkit di Manong, mailiwak lang gan ka. Malalalay. Yung kailuton to'y karne nga sangpot ko. Adda natang dita, kan tinapay. Wen Manong. Ay, Manong, kaano ka manan nga agsubli iya syudad? Kasang-sangpot ko pa lang. Ngamti pa nagsubli ko na Jesyo, dati damdama, gamading ko. Wen atap no amukmat Manong. Ulan! Ulan! Ni Tatang, nabartek manan. Masansan nga agbartek ni Tatang. No kasti nga agapo iti talon, agdiretsyon iti store, kat agiinomdan kadagiti pada na nga ur-ur. Ulan! Wala, yung kasabtunan, tani. Amangan, no niya ti aramidan na. Wen Manong, Insangpot ko ang tinubyak dito balay. Tanay, magastusan kami una yan. Di hotel. Isu ni Nanayo Amira. Agmano kayo kun na, Pulan, Daniel. agmano ak nana. Uwan. Agmano hak, nana. Agtanda kami. At di yung tangsitan ni Nanayo Amira, ha? Padasan nyo tangsitan, tadakas kay kanya. Anyan ni Tatang. Nangasawa pa ilaang katlakayan. Baybayan na, no kasta ti pagragsakan na. Nakamamon na nga tamot itinsangpot na nga asawa na. Bigla mo ton ang nagisangpot iti babae. Kasapulan na siguro ti katakunay na ading. Maburing siguro iti biyag na. Adata mo't akad kadwa na. Ala, baybayan Gusto mo't gid tapno adakad kadwana dito'y balay. No kas jay nga awanta. Kaano ka nga subli dyan syudad, Daniel? Inton bigat tata. Darling, si Dampay, inapoy mo pa ay. Alaman nga rudla kay. Ala. Sabaw, kayat mo. Ay, Wunman. Ala, ikam to'y basit ang maloko. Nagigop ka, darling, Ay, Wan. Ay, sweldom nga iti dua alawas, Daniel. Di ka mo nang tad, iti naudya pa nagawin mo. Ay, ekwa. Awan kayo mo't ngamin hindi nagrubo ata ka nagpasyudad tata. Iso adi kay na ikan. Itin mo nga rod itan atan ay awang kwarta kaon. Madamdaman ton tatang. Mangantay pa'y. Ay, di mo itantan. Itan atan ay ada papanan me kanina nang yaw. Madamdama ka din tatang. Ita ka rodan. Ija makaura yan. Yawa mo, tiswildom. Nainayunam no mabalenta gumata nga iti abunaw. Kaya tumapay. Ha? Ay, ulan na din ko. Pakialaman ti bag ko, Jessiled. Wen Manong, Apay nga asa nga ribula ti itid mo kanyak, Daniel. Pasensya kayo na, tada naggastosak tatang. Makadlawa ka. Bumasbasit mo tan, titid mo kanyak. Adda ngamin paggasgastosak tatang. Anyat paggasto sa may babae. Ha? Saan tatang? No babae ti paggasgasto sa ay magasawa ka langan. May buslat kwartam dita. Saan mo tatang? Huwag ngayam. Ada amaw, pangisar ka matrabaho, ija adem. Ag-eskwela pa ni ading ko. Aha, iskwila dita. Awan dita, gastos lang. Agtrabaho kit din. Para lang ka nagitibak nang dita, eskwela. Kaya't nang tati sumurot aya kanyak. Apay humadi na kayat ngay. Basit mo ti pakipurpur diyan na dito. Sungay kuyog mo ni syudad ta adem. Isarak mo ka ija ti trabahon. Uray katulong ditan no isaw. Ngimato mo ti sweldo ti katulong itan. Ha? Ganday, agurnong kayo Masapal at tunggal sweldo yaw, agawid kayaw. Tagrimit kay kanya. Manong, anya trabaho ti pangisar kam kanyak. Saan ka nagtrabaho ading? Ha? Api nga rin ngayon kuyog nak dito syudad. No jak mo't gaya magtrabaho. Agtuloy ka nga ag-eskwela. Siyak ti mang padal kang ka. Ha?
Ang mga numarikatan ka manong. Nagastos tag eskwela. Siyak ti makamo. Andaasin niya po Diyos ading. Ikarigatan ka pagadalin. Sana bale, tanda mo trabaho. Ay bantaw, kwartaman. Naibusan, jented ko a kwarta. Ay unay kamutan bantaw. Kung dirimit ka kanyak, agam biro kamut lagayam. Ah, Ay no kasta mo lang, urek sinatan. ay sana. Ay unay ka na ya. Basta agsaw ka, sina ti bagbaga. Kasano ka nagalas mo ti ugalim. Suri nga roden nadamag ko lang, bay. Gimata nga kitipag ko. Isuan na ibos ti kwarta. Ay nagatang ka nga minagatang itibag mo, bakit? Nagadupa itibag mo. Kagat-gatang mula di na minsan ngal daw. Ita gimatang kamatayin. Naumaak nga rudon kadagi jay abag. Kaya't ko ti baro abag. Ken gumatang ak kumamot iti bistida. Mga nakakiti kasar intun Sabadaw. Anya, ay nasapay awang kwartak bakay. Ay kaawagam dagi jay anak mo Dua damot ngagtrab-trabaho. Nga mawa mo maitod da ken ka. Awan pa'y maitod da kanya. Hello, Tatang. Hello, Pulan. Anya kay Batan. Apay nang lipat kayaon. Naimbagtad na to yung cellphone ti karuba na kiawagan me. Nujak na kiawag awanan. Tidak malagi pa. Kwa, pasensya ka yun. Makumikom kami ngamin. Kundi kampay la makaawin. Uray di kay makaawit Pauit kayaw. Naging bubukod kayaw. Wag ka utang yun na imbag anakab ka na tao Pasensya ka yun, Tatang. Makumikom kami ngamin ka ni Manong. Ibaga, mitikab sa mo tagpawit. Awanan. Kanayon nagngapaan ang tiyo Mira. Tawan may itid ko akwarta kang kwada. Ay, sinanak ni Mira. Basol yun Kwa. Sorry, ngam awan maipawit mi. Intuloy ko ngamin tinag-eskwela, Tatang. Kat ni Manong timang papaadal kanya. Anya! Ay sumilagam nga awan may itid yung akwartan Ay ambisyosa ka may. Di mat kunakin ka di ka nag-eskwela. Tawan mo ilati magastos mau. Ha? Hello, Tatang? Ni, naindap mo tan. Nasayaat mo. Tapno saan na kon nga ungtan.